Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wal maqalatu wal adlu fir ridha wal ghadab bi ay yaghdaba lillah wa yarda li ridah wa ammal muhlikatu fasyuhun syadid ay bukhlun syadid fala yuaddi ma alaih min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalaq wal adlu lan kaping pindune nggih niku adil imbang fir ridha ing dalam keadaan ridha wal ghadabi lan keadaan murang-muring, termasuk dari perkara-perkara al-munjiat telo perkara sebisa selamat deka kaula panjenengan. Sepertama fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, engki gak dito rasah takon kaula panjenengan deka Allah Subhanahu wa ta'ala fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan sirri sesepeh wal alaniyah ben keadaan seterang-terangan. Anapa ulama makada asir siapa kada kipaneka asirru siapa kada tinengke musannif asirru sesamar me benesi alaniyah, karena samar neka adalah perbuatan sepaling derajat atau paling tinggi. Karena derajat sepaling tinggi iki beneka takon dekat Allah Subhanahu wa taala fi sirri, dalam keadaan sir rahasia. Mun banyak orang takok ke Gusti Allah wajar takok banyak orang sebab. Tapi mun ada orang le ni ke seongku takok engku mereka ne pakada fi sirri wal alaniyah. Nomor 2 wal qasdu fil faqri wal ghina, sedengan dalam keadaan fakir dan keadaan soki, ay tawassut fil ma'isyah bi allam yujawiz fiha al hadda wa radiya bidzalik, dengan sekiranya orang yang keadaan fakir atau keadaan yang kaya, orang tadi itu tawassut sedengan fil ma'isyah, dalam kehidupan. Mun tepan abon soki tak boros, mun abon tepak tandi tak sampai ngecok, ridho nerema da apa se ampun le pandum ben se garis se tentuaki tining Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 pertama kipaneka khasyatullah bareng se maslamet kipaneka takut dekat Allah. Nomor 2 kipaneka al-qasad fil faqri wal ghina, tadi orang se sedengan dalam keadaan fisiri, dalam keadaan sedengan dalam keadaan soki atau keadaan setandi jel bate ki pas male tak keker pas bate. Nah, nomor 3 perkara-perkara sebisa selamat wal adlu lan adil sedengan fir ridha ing dalam keadaan ridha puas wal ghadab lan keadaan murang-muring. Adil dalam keadaan ridha atau dalam keadaan murang-muring. Oleh rang muring, oleh sampean ghadab, oleh sampean nek ngamuk, ke ngamuk ke sampean nek tetep dalam koridor agama. Bene ngamuk sampai kalang petangan, bene ngamuk serut akhir ngancam keselamatan orang lain, mengancam mati orang, bene ngamuk dengan nyaman setan dengan nyaman. Ngamuk oleh tapi yatur, tapi kudu adil sedengan. Moncan bahasa berarti murah belen nega bas
traveler ke sedengan ka ngebasen ye teh keneng ngidingaki ke traveler ye teh keneng ngidingaki teh harus balan kudu sedengan. Nah, abang ngamuk ki sedengan, ngamuk ke sedengan tak sampai melampaui batas. Kan bodoh orang ngamuk sampai mantelik, mancelak, maar, merah kapi. Padahal abang mau syuting, mau rekam, tepat ngamuk nih kak. Wira jauh sebarak kita do sengko. Baca dari ngamuk ini dari setan. Dari ngoreng ngamuk ini dari setan. Mereka ngamuk ini kan termasuk wasiat dari Kanjeng Nabi. Saya tahu oleh ngamuk. Pada sahabat amator daga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkanlah kepada kami." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu la taghdab. Jarang morengan ber. "Ausini ya Rasulullah." Wasiatin boleh kula ya Rasulullah, berharap wasiat selain, kelakuan selain. Pancet Kanjeng Nabi adabu la taghdab, jangan ngamukan. "Ausini ya Rasulullah." Wasiatin boleh kau berharap amalan selain. Tetap Kanjeng Nabi adabu la taghdab, jangan ngamuk. Mungkin ngamuk kapi pak, mahasiswa ngamuk, buruh ngamuk kapi setiap supporter ngamuk sih ada manfaat, ada guna. Ngamuk sih merugikan orang banyak. Ngamuk oleh ke ngamuk kegelak tetap dalam aturan-aturan agama. Sekiranya apa? Sekira orang gelak tak ngamuk kecuali ngamuk karena Gusti Allah. Ben orang gelak tak ridho, tak puas deka apa? Saya kepuas kecuali puas gelak karena ridho Allah Subhanahu. Sampian puas dah orang, lega dah orang. Harap apa? Boleh nyanyi meri orang dia pantas. Jangan sampean puas karena beri. Apa kakek mak puas dah orang dia? Iya sebab orang dia selalu main engkau, mon kau salah. Bomun main ngacot nyocot, wis cocot nyocot tau sangat main engkau, atur BTV, jaga BTV tau sangat main engkau. Nah ini kak termasuk kelakuan seorang gelak bisa selamat yang kita nikah al-munjiat nomor 3 yang kita nikah nawa sedengan dalam keadaan ridha dan sedengan keadaan ngamuk. Mun kadung tepan cocok wis watek kentek kalau gedeje watek kentek ke barat ke timur, waduh kan tepan cocok tepak ridha pun saben adukung ruah setiap obolah dukungmu sonah baca ridho tak karena pangeran sih, karena pada belem-bel lah. Sopon 01 situ 02 mana 0 berapa marde. Aba mun orang gelak ridho naban puas sebenarnya karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampean cocok do orang bulan soki, ki soki, mulai tadi. Tak kira. Engko cocok do ban engko. Boleh ke tengah teh, puas tengah teh ban. Sebab apa? Ki dadi pejabat, nyalon boleh tak dadi. Tak kira, tapi mun sampean ridho ada orang karena berharap ridho Gusti Allah. Sampean gelak napa? Ngamuk ke gelak karena Gusti Allah. Bi ayyak dhabalillah. Apa orang ngamuk karena Gusti Allah? Mun sebine keluar tak kodungan ngamuk. Dia lah seneng nang cak kelam-keman. Aja mesti rambi aing panas lagi. Mosok tabangan mainga. Mun anak binin sambian keluar bi orang laki lain sebene mahrumah ngamuk. Ini kan ngamuk sih karena Gusti Allah. Anak tak bojeng ngamuk, keluarga tak salat, mantun tak jumatan ngamuk. Ari ngamuk karena Gusti Allah. Jeneng nak jong. Engkau tak gelem lembung kore bade laknat bi Gusti Allah. Orang mau tak salat dijauh dari rahmat. Laknat bi Gusti Allah. Keluar. Patek bin najis kita laknat bi Gusti Allah. Orang tak bojeng je laknat bi Gusti Allah. Keluar. Wah, tegas wah. Orang itu berjapa je kudu keras. Mun keras tok ya tak seneng berjapa dadi parot. Ya berjapa dadi ayak tukang malos deh lah. Pandai kebuton nih kan. Nah, jadi
Orang se ngamuk karena Gusti Allah, ben ridho karena ridho na Gusti Allah, bener karena sokina, bener karena jabatan nah. Mereka makin cintai aku karena Allah. Aduh, penyancar perkara apa? Ini terus tawang pas ngucap carpet atau war wala keltok cintai aku karena Allah itu tak buang lanan langga ke. Keng panapa ning mun bener karena Gusti Allah. Apa boleh ibadah, Pak? Urusan sesepele nganeka. Ngamuk Kanjeng Nabi ngamuk iya. Can siapa Kanjeng Nabi tak ngamuk? Wa idza ghadiba lam yagum idza dhiyya haqqullah ghadiba wa idza ghadiba lam yagum ahadun min ghadabi. Ketika hak Allah Subhanahu wa taala disia-siakan, beda orang melanggar syariat Gusti Allah, ya dan Kanjeng Nabi. Ghadiba, Kanjeng Nabi langsung murang-muring, Pak. Wa idza ghadiba lam yagum ahadun min ghadabi. Mun Kanjeng Nabi kadung bentuk, kadung ngamuk, ada orang si mancing situng bengal mancing ya dan Kanjeng Nabi. Takok kapi, Pak. Sekaton Kanjeng Nabi ini baca alus. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Tapi sifat lain Kanjeng Nabi. Keras Kanjeng Nabi ini, Pak. Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Kanjeng Nabi ini kah sahabat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi apa boleh? Asyidda'u 'alal kufar. Keras Kanjeng Nabi dari orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling merahmati, saling mengasihi di antara satu yang lain, yakni pada Islam. Mun kulit sampean makin kanan tendok orang kafir beles akan jaan dari Islam kereng. Pola tak pada organisasi nih. Pola tak pada partai ya. Padahal aku berseborong bursa kubur Ka'bah, bursa kubur bintang. Pada Islam mah bursa kubur masjid. Kubur apa boleh? Tapi kisah nikah, anak apa sebab? Ridho tak karena Gusti Allah, ngamuk tak karena Gusti Allah. Kanjeng Nabi mau ngamuk Pak umur nih karena agama. Urusan pribadi tak pernah ngamuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kocak majnun. Gusti Allah saya tak terima. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jawabna Gusti Allah, ma anta bimajnun. Gusti Allah si tak terima Kanjeng Nabi kocak majnun. Ma'an tapi majnun. Ban bener orang gila wahai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, lo kenapa? Biar orang kafir tak alaban Kanjeng Nabi, Pak. Urusan pribadi, tapi urusan agama perang Kanjeng Nabi, Pak. Urusan agama perang Kanjeng Nabi. Macam-macam. Urusan pribadi tak pernah Kanjeng Nabi ini ngamuk. Kulit disampian mun pribadi ngamuk, urusan agama ngak kerupu ayam. Kemudian tang tugas kiai, tugas ulama, beneran lo neka agama ini kan tugas kulit disampian untuk aja ke. Nah, neka berengse masalah tori kuluman jenengan berusaha imbang ngamuk ke sebine. Mun sampean ngamuk kah sampean pegel cek melampaui batas. Wa abghid baghidaka haunama asa ayyakuna habibaka yaumamma. Mun sampean beci ada orang haunama sedengan we. Cek terlalu beci ka orang. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, takok situng saat orang sek kebeci di sampean ternyata orang sek kecintaan di sampean. Bilon bocik sarah orang jo, sorry. Bonetang level, bahuta abi nabi alaki bi orang kata ji, nyel celan ada. Mun sampean baci do orang ceci bejong ke wa abghid bagi doka haunama sekater. Asa ayyakuna habibaka yaumama, tako orang sek kebeci bi sampean ternyata teti orang sek kecintai bi sampean. Nih, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala warḍah. Sebelum beliau masuk Islam paling becin ke Kanjeng Nabi. Cek sampai pada orang nyebut Kanjeng Nabi ada Sayyidina Umar sebelum Islam.
Nek ketua Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah paringin kekuatan Islam kak dito kelaban Umaren. Ya Allah pakuat Islam ni kelaban Umar dua. Nomor situ Umar ibn al-Khattab, nomor dua Amr bin Hisham yakni Abu Jahal. Salah situ kena kekulanya on keajunan Gusti paringin hidayah, paringin petunjuk dekat agama Islam. Karena orang dua ni kemudian kening Islam kuat, pentolan na bulan dia, raton dia. Allahumma qawil Islam bi Umarin. Ya Allah pakuat Islam ni kelaban Umar dua. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Amr bin Hisham yakni Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal pancet keberadaan kafir, Sayyidina Umar ibn al-Khattab soleh hidayah dari Gusti Allah. Paling becin Sayyidina Umar ke Kanjeng Nabi, salah. Tapi ketika oleh hidayah kenal ke Kanjeng Nabi, sifat-sifat agung, sifat-sifat luhur Kanjeng Nabi, si asal pembenci tetapi orang si paling cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai pesarek nah asanding abolong bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun sampean cinta ada apa? Cinta ada sebine, cinta ada anak, cek rasa arah. Wa ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Mun sampean beci de apa abei, de sa apa abei, cek rasa arah. Mun sampean cinta de sa apa abei, atau beda apa abei, mun cinta cek rasa arah. Takut satu saat orang sik kecintain bisa menika ternyata ditimoso, Pak. Mun ki cinta na wis atau karatelakan waduh buka kapilah. Kekorang ni buka kapi, ai pe buka kapi. Mun sampean beci cek beci ongku sedengan. Oleh sampean ngamuk, kayak ngamuk ke sampean tetap dalam rel atau koridor agama, ngamuk ke sampean karena Allah Subhanahu wa taala. Mun sampean ridho ka orang, ridho na sampean de orang gila. Puasa sampean de orang gak dinto niatin karena nyari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mun sampean cinta ada napa bae, dak sera bae, cek terlalu karena takut situng saat orang saya kecintain ben kuluman panjenengan titi orang saya kemoso, titi orang saya kebenci. Nah, nek telok perkara nikah ampun cukup saya titi napa sanggup kan kuwi kuluman panjenengan al-munjiat sebisa selamat ning akhirat dari apoi neraka. Khasyatullah, takut dekat Gusti Allah fi sirri wal alaniyah, baik keadaan samar atau keadaan rame. Nomor dua kita nikah wal gasat fil faqr wal ghina atawassut fil ma'isha, sedengan dalam odin mun abun melarat tak sampai ngalak, tak sampai ngecok, tak sampai ngerampas, tak sampai ngerampok ngendinoreng. Mun keadaan soki abun tak keadaan royal foya-foya, tak menghambur-hamburkan harta benda, tak sampai mubadzir. Walaupun abun soki tetapi abun tawassut, anguk teti orang soki tapi aroma satitireng tandi daripada orang tandi aroma seorang soki. Lu cek tandi ki masoki. Mun reng soki di mata andi ni keseneng orang mah. Soki keng di mata andi. Maksud bi orang tandi ki apolong tak canggung walaupun apolong bi orang tandi ni kan. Tak aroma serisi, tak alergi bi orang tandi. Badareng soki tak alergi. Tanda walimah betul dua. Kulaku bagian kisoki, lama-lama bagian sedih tandi. Cak beda iya. Nasar saya tandi. Wali maite lakun bagian pejabat, bagian soki-soki, kulaku khusus, bagian tor-montor salap gilap. Sepeda pancal sedar penyandar deki maresa. Kare yulu-yun rekaren akan kangen rekaren ro lah Pak. Lekare rakoran atok ro lah. Kare lang toleng bagi cak sini ketak lebur tan. Engki kalau menjenengan kebiasa cek alergi cek beci dari tandi deki pal mula tandi ben kadu deki mulai pakire pamelarat tadi mun sampean tepan soki biasa bae lah tak usah terlalu cek overdosis soki tanan apa juda tol waduh mulai motor anyar gris plastik teh buang Pak pelata pancet merah beri tulisan budi gagal miskin oh macam nyenongku goreng miskin nya. Termuka tadi ilmu si manfaat, termuka kulman dengan itu yakin orang saya takut ada ke Allah Subhanahu Wa Taala, yakin orang saya tawassut sedengan dalam keadaan fakir mon, tadi orang saya fakir manter
cuma ning dunya tadi orang fakir nang akhirat apa soki. Mun tadi orang sesoki paloman bantu orang setandi semutuaki bantuan. Seterakhir nomor 3 wal adlu fir ridha wal ghadab, sedengan dalam ngamuk, sedengan kepada ridha. Mun sampean ridha da orang niatin ridho na sampean benih karena jabatan na, benih karena sokina, tapi ridho na sampean karena ridho na Allah Subhanahu wa taala. Engkau ridho ada orang ria, walaupun tandi Arafah tapi ahli ibadah orang ria. Engkau seneng ada orang ria, engkau ridho ada orang ria, walaupun tak apa aja. Pola nyanyi meri engkau ya ridho karena bese, tak karena Gusti Allah. Nah, wa amal muhlikat nekat telok perkara saya selamat, bertelok saya celaka. Ada telok lah. Telok masa saya selamat, telok saya mencelaka. Termuka pada selamat insyaallah. Terang lagi pertemuan sebekal datang. Wa amal muhlikat wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.